Pred približno pol leta smo prvič sedli za volan takrat še zamaskiranega, novega, električnega Volkswagenovega avtomobila. Zdaj je ID.7 pripravljen za serijsko proizvodnjo in če združim takratno vožnjo s tokratno, lahko še vedno potrdim, da je Volkswagen naredil pravi avto. Pa tu ne mislim samo na vožnjo, ampak tudi ali pa predvsem na obliko. Zdaj je ID.7 v primerjavi s prejšnjimi ID-ji veliko bolj všečen in dinamičen. The ID.7 has all the characteristics of the ID family. As you can see here, the typical design layer on the side, but of course we improved ID.7 as well. We made it more progressive, more modern. As you can see, we have 3-layer color definition. We started with a black roof to decrease the car. Then we have the bollard colored shape and last but not least, the black surroundings to make it really sporty looking progressive car and more ground car compared to the other IDs. Če pogledamo zgolj limuzinski del Volkswagenovih električnih avtomobilov, je ID.7 z naskokom največji. A če je avtomobil velik in dolg, še ne pomeni, da je razkošen tudi s prostorom v notranjosti. Kakšen je ID.7? It's correct, it's big, it's nearly 5 meters long, but due to the long wheelbase, nearly 3 meters, it increased the volume of the interior, so you have a big car outside, but an even more bigger car inside, and you will feel it when you enter the car. In tudi v praksi se notranjost izkaže za prostorno in predvsem všečno. Prav tu velja iskati največjo razliko med dosedanjimi ID-ji in ID.7. Če so mlajši električni člani družine ponujali na trenutke preveč očiščeno in umirjeno notranjost, zdaj ID.7 spet ponuja notranjost, ki jo tvorijo kakovostni in prijetni materiali. Hkrati se je vrnila tudi pregovorno dobra Volkswagenova ergonomija. Prestavna ročica se je preselila tik za volanski obroč in je tako lažje dosegljiva, pohvalo pa si zaslužijo tudi sedeži. Ti v najboljši izvedenki ponujajo tako ogrevanje kot hlajenje, dodatno pa še sušenje voznikovega ali sopotnikovega hrbta. Hkrati so opremljeni s posebnimi zračnimi blazinami, ki skrbijo za boljše počutje voznikove medenice in hrbtenice, tako voznik kot sopotnik pa se lahko razvajata še s številnimi masažnimi programi. ID.7 pa prinaša še eno precej pomembno izboljšavo. Že vse od Golfa serije 8 naprej, Nemci poslušajo kritike na račun osrednjega zaslona. Sama ideja zaslona že v osnovi sicer ni bila slaba, zatajila je v prvi vrsti programska oprema in nespretna umestitev neosvetljenih tipk oziroma drsnikov. Zdaj je celoten sklop temeljito prenovljen. I think the best thing is that we improved the direct access for certain functions. So in this new car, you will find a permanently visible top bar, here at the permanently visible bottom bar. And in the bottom bar, you will find HVAC functions on the first level. So you will always have a direct access button to the most relevant HVAC functions. You will have a button here that brings you to the HVAC screen. Here you can control the air ventilation, which is one of our new features, that we have electric air ventilation. You also have presets that bring you to a predefined position, and you can also save your own favorite position for the air vents by doing a long press on this button. Apart from that, here in the bottom line, you can also change what is already configured. So, for example, if you don't use this AC function that often, you can put any other HVAC function there, like warm my hands, and you can also change the buttons here on this side for other functions like fresh air. So apart from the bottom bar where we have HVAC functions, you can find a new top bar here with a direct access button for the main menu. Here you can find all the apps that are installed in the system, and next to it we also find a new function. This is the car control center. Here in this car control center you will find car settings. I will show you. Here you can see up to 6 functions that are car related, and so you don't have the need to go deep into certain setup structures. You can find a lot of important car functions right on this level.
If you don't want a certain function here, you can also do a long press and change the functionality. For example, you could add a shortcut for the ID light here, and if you don't use auto hold that much, you could, for example, put the trip reset here. Osrednji zaslon pa ni zgolj večji in temeljito prenovljen, omogoča tudi interaktivno komunikacijo. Hey, yeah, we have a lot of new features also for our new voice assistant. Her name is Ida, and we can try out what she can do. Hello, Ida. Show me the stars. I'll make the panoramic sunroof transparent. So you can control a lot of functions with the assistant Ida, and this really is helpful because then you don't get distracted that easily. Marsikomu se zdi, da tako veliki in vsebinsko bogati zasloni jemljajo precej voznikove pozornosti. V osnovni postavitvi prav gotovo, a novi Volkswagenov zaslon se lahko ukroji po voznikovih željah, podobno kot si po svoje nastavimo zaslon na pametnem telefonu. Yes, you have a lot of different ways to configure the home screen similar to a smartphone. You can do a long press to change the content of a tile. Now you can see the edit mode and you can change the content that is visible here in the small tiles. And for example, you could create a page like this. It's also possible to add new pages by clicking on the plus button. And here we offer 4 different layouts for new pages. You can choose one layout, and after you've chosen the layout, you can also change the content of different tiles. It's very similar to the operation on the smartphone, so we integrated a lot of UI patterns and stuff that you also see in the smartphone. Glede na to, da Volkswagen ne bo ponujal več limuzinske različice novega Passata, je ID.7 njegov logični naslednik. Z velikostjo in prostornostjo ga bo brez težav nadomestil, težje pa seveda z dosegom. Nemci sicer obljubljajo, da se bo z večjo baterijo dalo prevoziti tudi več kot 700 km, trenutno pa v idealnih pogojih baterija s kapaciteto 77 kWh zagotavlja dobrih 600 km dosega. A bolj kot doseg nas je na prvih testnih vožnjah prepričala lega avtomobila. Četudi je platforma že znana, saj si MEB platformo deli večina električnih avtomobilov iz skupine Volkswagen, je podvozje temeljito prenovljeno in dodelano do te mere, da se ID.7 pelje zares dobro, čisto na ravni Passata. A bolj kot slednja primerjava je pomembno dejstvo, da ni več zaznati za električne avtomobile značilnega poskakovanja na neravninah in hitreje odpeljanih ovinkih. Hkrati je ID.7 za voljo novega električnega motorja precej bolj odziven. 210 kW in 545 Nm navora je precej več, kot ponujajo ostali električni ID. Hkrati pri Volkswagenu obljubljajo, da bo precej manjša tudi poraba električne energije. Povprečje 14 kW za 100 prevoženih kilometrov bo sicer težko dosegljivo, a če bo vredno vsaj približno tej številki, bo večina voznikov lahko več kot zadovoljnih. ID.7 je v predprodaji v Sloveniji že mogoče naročiti, prvi avtomobili pa naj bi k nam pripeljali v začetku prihodnjega leta.